لێسەر 31 ساڵیا دامەزراندنا بنکێ لالشیێ ڕەوشەمبیری و پیرۆزباهیا سەرۆکوەزیران و بەردەوام پشتەوانیە حکوومەتێ بۆ بنکێ لالشێ ڕەوشەمبیری حتا زێدەتر خزمەتا جڤاکە ئێزدی بکەن و داخوازێن وان چنە و divê demê de astengiyên li pêşiya karê wan çine ji hêjayê Saîd Cirdo serokê desteya bilind a بنکێ لالشیێ ڕەوشەمبیری ji şêxan digelmeye hêjayê Saîd û gelek bi xêratiya Kurdistan 24 damezrandina 31 saliya بنکێ لالش li hewe dubare pîroz dikein serxêrê bîtin bizanim di vê rojê de bi taybetî peyama civaka êzidî çi ye زۆر سپاس ji bo cenabê te û pîrozbaya te زۆر سپاس ji bo kanalê Asmaniye 20 û Kurdistan 24 û bînerê kanalê Kurdistan 24 helbet îro roja salvegera sî û yekêya damezrandina bingehê lalişê roşenbîrî û komelayetiya wekû peyam jî li vê rojê de em wekû saziyeka roşenbîrî ku حکوومەتە هەرێما کوردستانê taybet cenabê serokê hikûmetê piştevaniyeka bê sinûr ilmetke em li wê bahweriyêne divê hemû alî hikûmeta fîderal hevkar digel hikûmeta herêma Kurdistanê hemû hewla bixine edgerda ji bo sarîjkirina birînê êzîdiya piştî heka tûşî cînosayîdekê bûyîn li ser destê tîroristên داعش و vê meremê jî fer ser hikûmeta fîderal û pêngavê xurt bavêjê li vî buwarî de da ku keysê cînosayîdkirina êzîdiyan ji aliyê civaka nêvdewletî ve dadgeha nêvdewletî ev keys asankarî ji bo bênekirin û îdî bikeviya warê praktîk de da ku ew kesanê heke destê wan li vê tawana mezin de heyîn bêna sizadan û ew kesanê bûyne qurbanîşî bêna qerebûkirin helbet ev birîn wê mînê birîneke vekirî heta hikûmeta fîderal pingavê ciddî li vî buwarî navêje û daxwazij civaka nêvdewletî neke ku îdî bibiya endamê rêkeftinama Roma da dadgeha cinayata nêvdewletî karibê karê xwe bi asanî bi rê ve bibe. هێژەیە سعید جردو جەنابێ we qasî 2 sala serokê desteya bilinda binkiya lalişa rewşenbîriye cenabê hewa dişêt bêjîtin di nava vê demê de hewa bû civaka êzidî çi kiriye belê helbet wekû cenabê te jî zanê karê me î girêdaye bi aliyê rewşenbîrî û civakî ve aliyê rewşenbîrî ve me şiyaya وەکو دەستیان نوێ هاتیە هەڵبژارتنە li کۆنگرê çardê em berdewamiyê biked û xebata wan destên pêşxwe bidin û em bi zava rewşenbîrî li nêv civaka Kurdistanî bi giştî û a êzîdiyan bi taybet xurtir bikin ew jî li serdemê van her du sala de maşiyaya em hevde pertokan kitêba girêdayî piraniya wan girêdayî dîrok û têkistê ola êzîdiya em biweşînin dîsan sê jimara ji govera laliş me weşandîne û jimara çarê jî ku bi jimara pêncî di duê ya berheva çapkirinê re zêdebarî çendîn çalakiyên wekû kor û konferans û vîsteval û semînar û dîdar û çalakiyên cora û cor kuş aliyê desteya bilind û heştayî û bîst û heft nivîsîngehê bi ser bingehê laliş ve li seranserî devera êzîdiyan yan deverên êzîdiya têne encamdan helbet sererayî van çalakiyê hatîne encamdan û vî karê hatiya kirin projê nû jî pey wê plana stratîjiya sê sala me ji bo karê xwe dariştî melberan projê nû jî cêbcê bikin ji wan dîkomentarkirin yan arşîvkirina bîreweriyên pêşmerge û têkoşerên êzîdî ew ên beşdar bûyîn bi zava rizgarî xwaza milletê Kurd nexasme li her du şoreşên Eylûl û Gulanê û serhildana pîroza sala 1992 dîsan
ما ڕاگەهاندیا قوتابیەت ماستەر و دکتۆرای ڕا ئەوێن نامە و تێزێن وان دەرباری ئۆلای زیدیا و جینۆسایدا ئێزیدیاینا و پەیوەندیە بنگەهێ لارش ڕە بگن دام هاریکاریە مادی و معنەوی ژوان ڕا پێشکەش بکن و ژوانجی چاپکردنا نامە و ئەتڕۆحێنوان و بەلافکردناوان دیسان مەلبەرە وەکو بەریکانەکە ڤەکۆلینا ئەم ڕاگەهیننش بۆ نویسەر و ڤەکۆلەرێن خوا و بابەتە دەرباری جڤاکە ئێزیدی هەر تشتێکی گرێدای جڤاکە ئێزیدیڤە وەکو دیرۆک و جغرافیەت و کەلتور و ڕەوشەنبیریەت ڤەکۆلینێت خوا بنویسن و پێشکەشی بنگەهێ لالش بکن و داکوش ئالیێ لژنەیەکە هەڵسەنگاندنێ بێنە هەڵسەنگاندن و سێ پێشی جوان ڤەکۆلینا ئەو ڤەکۆلەر بێنە خەراتکردن بەردەوامن سەر بزاڤ و دەستێت وا خۆش بن ماندینە بن ئەژنێزیک بە ئاگەهداری بزاڤ و چاڵاکیên هەوامە ji demên berê da pêşî cenabê hewa jî bibîte serokê desteyê kî harîkariya hewaya madî diket حکوومەتە هەر پێشیێ ساڵێت دامەزراندنێ یان 12/5/1993 سەرکردایەتیا کوردستانی هیچ درێغیەک نەکرد بەردەوامی دان بووێ هاریکاری پشتەوانیا سەرکردایەتیا کوردستانی ئیرۆ حکوومەتە هەرێما کوردستانی بتایبەت جەنابێ سەرۆک وەزیران کاک مەسرور بەرزانی پشتەوانیەکە بێ سنوورل کار و چالاکیت مەدکە و جەنابێوی تاکیدت کە یان تەکەزت کاک و چەندێ ئەمکار بن بیتر خزمەتا جڤاکە خۆیان ئێزیدیکن وێ پشتەوانیا حکوومەتێش مەڕا زێدەتر بێ لۆما ئەم سوپاسدار و قەرزدارت جەنابێوینە باشە karên hewên dahatî ji bo komkirina civata êzidiyan cenabê hewa dizanîtin bi taybetî piştî sala 2014 anî civaka êzidî gelek pert û balave bû bi ecînda û sî û sîberên cuda tu dizanî ez çi dibêjim hewa çi kiriye bo komkirina civaka êzidî پەیوەندیت ما دگەل مەرجعیەتە ئێزیدی جەنابێ میر و سەماحەتە بابە شێخ و جڤاتە ڕوحانی ئاستێکی باش دەینە و ڕۆژ بڕۆژ خۆرترت بن هەلبەت ئەڤ ئالیە جەنابێ تەگۆتی سەبارەت جڤاکە ئێزیدی و احتیمالە پەرتەوازیەکیان تەشەتتەک تێدا درست بوو بێ ئیدی دوێ چارەسەریت بنگەهین ژێڕە بێنە دۆزینداک و ئێشێ و ئازارت ئێزیدیا زێدەتر نەبن و برینێ دوان بێنە چارەسەرکردن مەژی ئیرۆ vê هەڵکەفتێ پەیوا خۆدە دیار کرد و ئەم وەکو بنگەهێ لا لەشێ ڕۆشنبیری و کۆمەلایەتی ئامادەینام دەستێ خۆ بگنا دەستی هەموو ئالیانش بۆ پێشکەشکردنا دەست پێشخەریت هەکە بنا چارەسەر کۆکردنا تفاق و تەبایە جڤاکە ئێزیدیڤە جێ دڵخۆشیەیە جڤاکە ئێزیدیا تووشی هەفتی و 4 فەرمانە بووی دەستش مرنێڕە دانانیا و هەردیم وەکو تەیرەسی مرخێ خۆلیا خۆت بێ خۆرت و زەریێت ئێزیدیا ڕووکردنا زانکۆ و پەیمانگەیت کوردستانێ و بهەزاراشیان بەروانامێت بلند دەست خۆ ببینن و ئیرۆ خۆدان ڕۆشنبیرینە و کەسانێت بەرهەمدارن ئەملوێ باوەریێنە هەرچەندە ئەو جینۆسایدا مەزنا دەرحەق ئێزیدیال سەردەستی تیرۆریستە هاتی ئەنجامدان برینەکە کوورل جان و جەسەد ئێزیدتایێ درست کرد لێ ملوێ باوەریێنە بهمەت و شیان و ئیرادا عاشقێت ئێزیدیاتیە ئەو برینوێ ئێنە دەرماتکردن و ئیدی جڤاکە ئێزیدی مل بملێ پێک هاتێ دێت کوردستانی وێ کاربێ ڕۆلێ خۆل ئاواکردناوی وڵاتی دەببینی بوێ هیڤیە هێژایە سای جردۆ سەرکێ دەستا بلندا بنکیا لاڵشا ڕەوشەنبیری دووبارە پیرۆز و هەر هەبن